Yego, nyuma yuko perezida w'igihugu Evariste Ndayishimiye atangaje ko ya ndege ye ngo iparitse i Madrid ku kibuga cy'indege. Yego. Ngo yigeze gutekereza kuyigurisha mu ibyuma. Ngo iki kibazo rero ngo byaje kugaragara yuko ngo ambasaderi umwe mu ambasaderi hariye. Yego. Ngo yagwatiriye impapuro z'irandege. Ngo ikibazo cy'indege ya perezida y'u Burundi kimaze imyaka igera ku 10 iparitse i Madrid muri Espagne gikomeje gufata indi ntera nyuma yuko hamenyekanye amakuru avuga ko inyandiko z'indege zafashwe n'uwahoze ari ambasaderi w'u Burundi muri Afrika y'Iburengerazuba Sheriff Aidara Bokun asaba ko abanza kwishyurwa amafaranga avuga ko leta imurimo. Iyo ndege mu bwoko bwa Gulfstream G4 ifite nomero 9 UBKB yoherejwe muri Espagne mu mwaka wa 2017 kugira ngo ikorerwe igenzura rya tekinike. Icyo gihe ubutegetsi bw'u Burundi bwari bwahaye Sheriff Aidara inshingano zo kuyiherekeza no gukurikirana ibikorwa byayo. Amakuru aturuka mu nyandiko za email zijyanye n'igurwa ry'iyo ndege mu mwaka wa 2014 nyine nibwo yaguzwe, agaragaza ko izina rya Sheriff Aidara mu bantu bakurikiranye icyo gikorwa mu buryo bwari bwo bwose. Ubwo butumwa bwoherejwe kuri General Alain Bunyoni wari ukuriye ibiro bya presidence ndetse na perezida Nkurunziza Pierre. Ndetse ayo magambo yagiye atangazwa nyine yakuruye impaka nyinshi cyane ko igihe perezida Ndayishimiye yageraga ku butegetsi. Sheriff Aidara Bokum yari agifite inshingano nkaho hagarariye Burundi muri Afrika y'Iburengerazuba, yaje gukurwa nyine kuri uwo mwanya 2022. Hari amakuru avuga ko rero perezida Ndayishimiye Evariste yaba mufata nk'umutekamutwe cyangwa umuntu utagifitiye icyizere ubutegetsi buriho. Ndetse cyane uyu Sheriff azwi cyane muri diplomasi y'u Burundi, akaba kandi umugabo wa Leontine Nzeyimana usanzwe ari ambasaderi w'u Burundi muri Tanzania. Kuri ubu leta y'u Burundi iri hagati y'amahitamo akomeye kwishyura amafaranga asabwa kugira ngo ibone inyandiko z'iyo ndege cyangwa igakomeza kuyireka iparitse Madrid, ibintu bikomeje gutwara amafaranga menshi yo kuyicunga no kuyitaho buri mwaka. Nibaza ikibazo kimwe ubushize turi kubona ko indege i Madrid hamaze imyaka. Evariste anavuga ngo yaragiye kuyiteza mu nzuma, niba ari inzuma mu njyamane. None ikibazo ni iki 100%? Ntuwayifatiriye ni umuntu wabo noneho wa leta. Aka kanya ikibazo ndabaza kimwe kugira ngo tuve no kuri iyi nkuru. Leta yakwemera kwishyura amafaranga y'uyu muvandimwe ufite impapuro cyangwa yakomeza kwishyura dépenses zo kuri iyi ndege Madrid? Babishyure bose ngiye nicyo mbona. Ntekereza ko icyambere cyo dépenses z'iyi ndege ari Madrid baraza kuzishyura. Ariko se ufite impapuro bazabona iyo ndege gute batabonye impapuro? Barabanza kwishyura ufite izo mpapuro, ubundi babone bajya kumenya niba iyo ndege yataha cyangwa noneho bayikoresha ariko bayifite access. Kandi ubwo urumva ikibazo. Ubwo wafatiriye izo mpapuro niwe wabwiye nabi Madrid iyo ndege rero. Yego, iri mu bibazo. Ntabwo yemera kuva, kandi abayihashyize nibo bazabishyura dépenses zabyo cyane. Ubwo rero izahava ari uko ikibazo cyane cyakemutse. Iri muri CRB cyane. Ibintu birakomeye cyane. Ubwo rero abantu turi kumwe bibuke gukanda subscribe kugira ngo runaka yakagurishije yego yakisake bikaza kugaragara nyuma yuko nyine kari akagari ka leta gasanzwe. Aba bagabo ngo nabo ngo bagurishije isoko ryo ku Murindi. None ngo bamaze gufunga ndetse ngo banasabirwa n'ubushinjacyaha gufungwa by'agateganyo. Rero n'ubushinjacyaha bwo ku rwego rw'ibanze rwa Gasabo rwasabiye rwategetse ko batatu bakekwaho ibyaha byo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro ndetse n'icyo gufata icyemezo gishingiye ku itoneshwa bafungwa iminsi 30.
byasabwe rero nyine mu rubanza rwabaye ku munsi w'ejo tariki ya 14 yego ubushinjacyaha buregamo Maître Bagomora Bigirumwami Charles umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Habimana Vedaste n'umushoramari Nkiramihigo Jean Bosco. Ubushinjacyaha bubarega bushingiye ku igurishwa ry'umutungo wa koperative Kosipi PAR ugizwe n'isoko ryubatswe ahazwi nko ku Murindi. Bwasobanuye ko muri 2022 uyu Maître Charles Bigirumwami Bagomora yego yahawe inshingano yo kwegeranya no kugabanya umutungo w'iyi koperative kuko yari imaze gushyirwa mu bihombo. Mu gushyira rero mu bikorwa icyo cyemezo cyari cyafashwe n'urukiko rw'ubucuruzi nibwo yakoze ibyo byaha nk'uko babisobanura. Bavuze ko bumvikanye ko cyamunara izakora hifashishijwe amabahasha kandi harashyizweho uburyo bw'ikoranabuhanga nk'uburyo nyine bukurikije amategeko. Urumva bo aho gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu gukora cyamunara yego bahise bikoreshereza amabaruwa. ikoranabuhanga se wagize ngo hari ikintu upfa gukora kigenda gutyo gusa, nyamara bya bintu birakomeye cyane. ntabwo byoroshye. Ubushinjacyaha buvuga ko kandi umutungo wagurishijwe amafaranga make cyane ugereranyije n'igiciro wari ufite, kuko wagurishijwe miliyoni ebyiri miliyari 2 na miliyoni 520 mu gihe igenagaciro ryari ryagaragaje ko ari miliyari 7. Urumva hari igihe nyine hari igihe ugiye kugura ikintu muri aba bantu baba bameze nk'aho ari abakomisiyoneri cyangwa babikoze ku bushake, usanga bumvikana amafaranga ku ruhande we bakaguca menshi ahubwo bakaza kuyanyuza ku ruhande cyane. Ubwo rero icyo umuntu yavuga asoza n'iyi nkuru, bavuga ko bazongera gusomerwa mu minsi iri imbere, ndetse bagaragaje ko nta mpamvu n'imwe yatuma akurikiranwa afunze nyine ubwo ni n'abari kuburanira aba Maître yego, ndetse bavuga ko ngo atazabura kwitaba ubushinjacyaha mu gihe bazaba bamurekuye. Ubwo reka tuvanga ahubwo twerekeze kuri Maître kuri Olivier Nduhungirehe, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yarikoroje ariko yego yarikoroje aho yanyomoje ibiro bya Tshisekedi ngo byabeshye ko yitabiriye ibiganiro